Ni Katanga yote nakufa hapa. Angalia vile watu hata wanasemaka. Hii wote atoka pa Kasai partout. Tutafika mnivo kanishi hapa. Angalia population hata wanasemaka. Humu ni Mulwena tuko. Humu tuko Mulwena, vraiment tunalomba assistance yenu, vraiment ba autorité. Vraiment tuko vraiment envahi. Atuyue ni juste mashua inatoka vraiment kukasai, vraiment voilà wote wandugu yetu. Vraiment kule wanatoka, vraiment tuko inonde mkatanga, atuyue kule tutafika, vraiment tunalomba ba assistance ya autorité, vraiment sinon c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mwe mwenye muone vile kama vile binafika, atuyue tunalomba assistance yenu. Vraiment amwangalie yenu. Na pa kufinyanga panapita. Ba autorité wetu asisteko sana. S'il vous plaît. C'est compliqué. Humu ni Mulwena. Tuko Mulwena hapa. Mtetora Bukama, commune ya Lwena. Mavalizi hapo ni masakoshi, mavalizi hapo ni vikwembe. Vraiment ni mambo ya nguvu sana. Vraiment ni mambo ya nguvu. Vraiment. Jo le peuple d'abord, ituko nayo hapa. Jo le peuple d'abord. Atuyue vya kufua tena. Vraiment na manyumba yenyewe naisha, vyote vinaisha, hakuna tena manyumba. Atuyue banakala pa mapa yote mumanyashi. Vraiment atuyue na ba minere benya kufunza masomo bafunze tena. Atuyue mwebe yeye muone ba autorité mutosite, vraiment tunashida tena ya kusema. Oh vraiment c'est triste. Oh c'est trop triste vraiment. Hii ni njia moja parce que ni manja ya mingi, mais hii ni échantillon mbule. Atuyue ma marchandise bantu beko ni plein. Vraiment atuyue vraiment. Katanga tunakufwa. Atuyue ese kuna bakia tena bantu abana hako tena huku. Chaque train ingia ni paka hivi unaona. Atuyue vraiment mamigini iko bantu tena haina je. Atuyue vraiment tunakufwa. Il faut tutafute ko mbele interview wale wanatoka mko tena manyumba yako wako. Vraiment atuyue assistance ya autorité vraiment iko nécessaire. Sinon atuyue vile tutafika. Voilà. Maintenant muone. Vraiment muone tu population. Vraiment. Au moins makazi